zeSoweto zithi kwanje khona zidiniwe ukuvowudela ilize. Zilila ngokuthi zathenjiswa izulu nephasi nakusezikhetho labo masipala la ngomnyaka opheleleko. Kodwana ukufikela nje akunamajuguluko enziweko azitshejwa umuntu. Before my elections basithembisa everything ukuthi they'll do everything for us bazolungisa ibox, but they never did that. Instead besivotela esikolweni Izakheni lapha, it's about 2 meters from me. They connected with the other schools. Thina silibele singana case ayishintshanga next elections or no elections, still the very same way about sayigcina ngayo the last time before my elections. There's nothing changing. Izakhamuzi zibonakale kanengi zibamba imithagalo yokunganikelwa izenzelwa. Zinye izakhamuzi ziphila ngesibonelelo sikarhulumende azisebenzi. Batsho zathenjiswa amajuguluko wokunikelwa kwezenzela ngaphambi kwamakhetho. Batsho zatshelwa nokuthi angeze sabhadala igezi namanzi. Kodwana batsho nakukhamba amalanga zabona ukuthi awa mabhudango la ayikho le ndaba. Akukho umehluko mntasi, akuna nix, kudlala ngathi nje la singamapopayi wabo nje, ayikho into elungayo la, ayikho. Kunje izakhamuzi ziqale nenkwelete eziphezulu khulu zegezi namanzi ngombana imali iphezulu khulu. Batsho zibuza ukuthi manje ithembiso ezenzwayo ziphi. Abanengi bathi awa bona kwanje badiniwe bekuthi abasayingeni yokuvowuda ngo2024. Cha mina ngokuya ngami nje angiziboni ngivowuda nje, sengiphelele nje amandla ukuvowuda, ngibona ukuthi ngisazovowuda ngoba kuyafana ivolti lami alingikhulumeli lutho. Khandlu dorobha eJohannesburg akhange utholakale bona uziphendulele.